Mwongeye kwirirwa abakunzi b'Urumuri Media, aya ni amakuru agezweho muri aya masaha tugiye kubagezaho. Reka duhere muri iyi nkuru yo mu mahanga. Abanyapalestina 59 nibo bahitanwe n'igitero Israel yagabye kuri Gaza kuri uyu wa gatatu. Amakuru dukura mu bitaro byita ku barwayi bagizweho ingaruka n'iyi ntambara avuga ko abasaga 59 aribo bamaze gupfa guhera mu ijoro ryo kuri wa kabiri w'iki cyumweru. Abayobozi b'umutwe wa Hamas bo bavuga ko muri aba bantu bapfuye 33 ari abagore n'abana bo mu nkambi ya Bureji Refugee Camp. Ku rundi ruhande Israel yo ivuga ko itari igamije kwica aba bantu b'abasivile basanzwe, ko yo itigeze itera igitero igamije kwica abasivile. Gusa Israel yongera kuvuga ko yari igamije kwagura imbago zayo mu butaka, igamije no gufata muri aka gace ka Gaza kugira ngo yagure imbago zayo hirya no hino. Wibuke ko Israel yamaze gufunga inzira zose abashinzwe kwita ku mpunzi ziri muri aka gace ka Gaza bacagamo bayijyanira ibintu baba bakeneye. Ni mu gihe abantu basaga 52,653 aribo bamaze gupfa kuva iyi ntambara yatangira. Mu yandi makuru nuko igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique bishwe baguye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba, abandi 6 barakomereka. Mu mikino ikipe ya APR FC imaze gutsinda ikipe ya Marine ibitego 3-0. Ubu APR ikaba igize amanota 55 mu gihe ikipe bahanganye gutwara igikombe ya Rayon Sport ifite amanota 53, ariko ikaba nayo ifite umukino ejo izakinana n'ikipe ya Rutsiro. Dukomeje n'aya makuru, reka tunyarukire mu kinyamakuru cyandika kuri internet Urumuri News. Tabwire ko Perezida Kagame yakiriwe na mugenzi we mu Bufaransa. Gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Gicurasi 2025, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko i Paris mu Bufaransa, aho yakiriwe na mugenzi we Emmanuel Macron. Nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro, Perezida Paul Kagame yaganiriye na Macron ku bibazo byerekeye isi ndetse n'imikoranire itanga umusaruro hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa. Kugeza ubu u Rwanda n'Ubufaransa bifitanye imikoranire mu nzego zitandukanye nk'uburezi, mu bijyanye no guteza imbere ururimi rw'Igifaransa, ubukungu, umutekano n'ishoramari n'ibindi. Muri rusange umubano uri mu nzira nziza, ukaba hubakiye ku kwiyunga, gukemura ibibazo by'amateka no kongera ubufatanye mu nyungu rusange. Dukomereje mu nkuru zifite aho zihuriye n'imibereho y'abaturage, tunyarukire mu gitangazamakuru Bwiza, aho banditse bavuga ko abantu barenga 53,000 bagiye kwegerezwa amazi meza mu karere ka Kirehe. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Kirehe ushinzwe iterambere ry'ubukungu Zirabatinya Modeste yagiranye inama n'umufatanyabikorwa witwa Water Aid Rwanda uhagarariwe na Valence Dushimimana ari kumwe na Albertine Muzira Nenge, bakaba bari kumwe n'itsinda rya Wasake. Ni mu karere ka Kirehe bakaba bareberaga hamwe uko hazongerwa amazi. Kufatanye n'uyu mushinga wa Water Aid Rwanda havuzwe ko hazubakwa umuyoboro w'amazi ureshya na kilometero 30 uzageza amazi meza ku bantu barenga 53,000 mu murenge wa Nasho. Hubakwe ibigega 5 bibika amazi n'amavomo rusange 26. Hazajya kandi hanatanga ubutumwa kandi bukangurira abaturage kwimakaza isuku n'isukura. Tunyarukiye mu karere ka Ngoma, haravugwa inkuru y'umuturage wafungiye mugenzi we mu rugo rwe kubera ideni yari amurimo. Mu karere ka Ngoma, inzego z'umutekano zatangiye ibikorwa byo gushakisha umugabo witwa Nkundumukiza Fisto nyuma yo kumukekaho icyaha cyo gufungira mu rugo rwe mugenzi we bapfa amafaranga. Inkuru yamenyekanye ku wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 5 Gicurasi 2025, ubwo inzego z'ibanze zifatanyije n'iz'umutekano
z'umutekano zasangaga mu rugo rwa Nkundumukiza Fiston, umuturage witwa Niyibizi Celestin w'imyaka 49 uvuka mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza, aho yari amaze iminsi 2 afungiye. Amakuru avuga ko Nkundumukiza Fiston w'imyaka 30 yamushinje kumwiba amafaranga angana n'ibihumbi 570 y'u Rwanda ubwo yamucururizaga inka mu mujyi wa Kigali, hanyuma akabura burundu. Tariki ya 3 Gicurasi 2025 Fiston ngo yagiye kumushakisha iwabo, amuzana ku ngufu kuri moto, amusiga mu rugo iwe, amwizeza ko azamurekura ari uko amwishyuye ayo mafaranga. Abaturage baturanye na Nkundumukiza Fiston nibo batangiye gutanga amakuru, bituma inzego z'umutekano zigira icyo zikora. Niyibizi yahise afungurwa, anasabwa kwitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo hatangwe ikirego gikurikiranwe n'inzego zifitiye ububasha. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Madamu Niyonagira Natalia yavuze ko kwihanira bitemewe mu mategeko y'u Rwanda. Yagize ati abaturage ntibemerewe kwihanira, dufite inzego z'ubutabera zishinzwe gukemura amakimbirane. Abafite ikibazo bagomba kujya kuri RIB bakayigezaho ibimenyetso. Kugeza ubwo iyi nkuru yatangazwaga, Nkundumukiza Fiston yari atarafatwa kuko yahise aburirwa irengero. Tubashimiye kuba mwaduhaye umwanya wanyu mugakurikira amakuru kuri Rumuri Media. Amakuru yacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.